Pozdrav svima, ja sam Eva i za ovu priliku Božica Atena, grčka božica mudrosti. Ja i moji prijatelji koji smo članovi grupe Mladi etnolozi u osnovnoj školi Petra Preradovića priredili smo vam kratku predstavu o bogovima s Olimpa. Jako se nadamo da ćete uživati i sad će vam se svi oni predstaviti. Ja sam Helena, glumim Afroditu, božicu ljubavi i ljepote. Ja sam Petra, ja sam Hera i glumim glavnu božicu na Olimpu. Ja sam Dida i glumim Pigmalionov kip. Ja sam Filip i glumim Poseidona, boga mora. Ja sam Fran, Pigmalion, kipar, zaljubljenost. Ja sam Viktor i glumim Zeusa, vrhovnog boga Olimpa. Ja sam Lukas i glumim Erasa. Ja sam Tija i za ovu ulogu glumim princa Parisa. Ja sam Fran, vlasnik Hermes. Ekipica, jeste vidjeli moj novu koplju? Etično je upravo načinio. I da čekam nekog malo Pa što je s vama, oko čeg ste se vi tako jako posvađali? Oprosti, samo smo razgovarali o tome koliko ovdje na Olimpu dosadno i kako bi tako rado bili negdje drugdje. Vidiš koliko se može pričati o tome kako ovdje dosadno ti vas je tu čini sam primijetio. Pa dajte, nemojte se žaliti lipo, nije ovdje uopće dosadno. Pa ipak sve to istina, ali ne bi se žalila sam sad negdje drugdje uživam. Bez imalo briga da neko ima ljubavne probleme. Ma dajte, ovdje uopće nije loš i ja ću vam to sad dokazati. Sjećate se priče o zlatnoj jabuci? Nas tri smo poludjele oko toga. Što to piše? Za najljepšu božić. Sigurno je za mene, ipak sam ja najljepša. Ej, šta si ti vidjela za najljepšu božić? Jabuka je sigurno sam ja bila na očene. To je moj! Moje! Daj meni to vidi! Moje! Dosta! Ajmo Zeusu pa nek on odluči kom pripada da se ne prepiramo. Zeuse, ti odluči kome ova jabuka pripada. Počite s Hermesom u Troju, princu Parinu. Nek on odredi kome jabuka pripada. Parise, Zeus šalje tebi, da ti odlučio ko od ove tri božice je prvi. Ne vjerujem da ispunjene svoje tri božice, a jabuka je samo za jednu. Ako meni odabereš, postaćeš najmoćniji čovjek na svijetu. Ne slušaj te dezgarije. Ako mene pak odabereš, postaćeš najsrčaniji među svim radnicima. Ti to hoćeš slušati, pa zanemari. Ako meni daš jabuku, načiniti oženiš najljepšu djeviku na svijetu. Čovječe, ne mogu vjerovati da se odabrao ženiti grčkom princezom Helenom, a zapravo ona nije baš toliko lijepa. I još je ona pobjedila. Nemate pojma, pa mislim vidjeli ste i sami kakav je to krvav rat izazvalo. Vidjeli ste koliko mi je žrtava prineseno. To je bilo odlično zgoda. A sjećaš se ovog puta kada je te posjetan izazvao na bitku za glas na Atenu? Kako da ne? Dosta mi je samo padanje morma. Izašao sam te na bitku za vlast nad Atenom. Ne pika mi se danas. Šta kažeš na mirniji bogoj? Po stanovnicima Atene ponudi korisnije, stvarno pobjeđuje. Prihvaćam, daj im konja, on će biti koristan. Ja im dajem maslinu, to će im više koristiti. Vi svi, odlučite tko pobjeđuje. Poseidon, Atena, izjednačeno je. Zeuse, ti odluči. Prepuštam se glas boginjama. To! Kome sam mi pokazala, mudrost uvijek pobjeđujem. Stvarno jesi. Sjećaju se kad sam Pigmalion načinila ženu. Ma daj, zaljubio se u kip. Afrodite u pravu. Na kraju se sve dobro završilo. Ja, meni opet ti se svojim ljubila. Daj se ti više zaljubi. Ne treba mi ljubav, moja učast je dovoljna. Ja, da ću vam. Isputi stilo da se vam zaljubi više.
učinio, sada moram popraviti tvoj nerek. Dva put poskoči, rukama makni u ekipi život udahni. Evo meni, vi nemate pojma koliko sam ja bila ljuta na Eros, ma sve je. U redu, upravo si, zaista se završilo dobro. Sve je dobro što se dobro završi. I jeste li vi, Mrgudi, nakon svih ovih priča i avantura promijenili sva cijenjena mišljenja o Olumpu? Ja jesam. Žao mi je što sam loše govorila o njemu, ovdje je zaista zabavno. Istina, ipak uživam biti glavni. Da, što bi ja radila da nemam problema s tim ljubavnim problemima i svim time, ne bi ni imala ništa raditi na Olimpu. Ako je ipak dobro. O